penampilan dari Kari kita, masih Putra Kota Lhokseumawe, Saudara Ichsan Sujay. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو وكان
penampilan yang baru saja kita saksikan merupakan penampilan yang sudah mengantarkan saudara Ichsan meraih juara pada MTQ Provinsi, dan penampilan yang baru saja kita saksikan juga sudah pernah ditampilkan di MTQ Nasional Batam pada tahun 2014.